umwe yambaye ekipe ibise undi yambaye ekipe iryoshe ko zose zikaza ariko Asante reka nabwisuku na Brazil yakera niyo biratandukanye Babo tofauti wa zamani. Ukabona Brazil ya ba Ronaldinho, ukabona Brazil ya ba Kaka, ukabona Brazil ya ba Luis Salima Ronaldo, ukabona ya ba Rivaldo, ukabona Romario. Nusora kuraba Brazil ya ba Neymar n'ubwana gusa. Aserega n'umuziki nuko umuziki wa kera ni muziki wa kera yoshe. Uramaze kuja muri karaoke. Usanga bari indirimbo za kera niyo publique isara. Usobi niko ariko zubu wapi usora n'abaririmbyi b'abanyamahanga bajenga bari indirimbo za kera muziki wa kera hasa n'urusa kanovera gushikino sa tawuri indirimbo isobora kuvuma imyaka 10 biragoye hasa n'wari erega kera n'amagroupe niyo yarakomeye ebana sana uri bwa kera za the cousin habaza amabara tujyamitse Bamso usejyabwe erega je musi ngira no football bambwiye ngujya ni Bamso ndavuga ati pise zengi naye na Bamso namufata nka Ronaldinho asa indirimbo tugiye detse kumviriza Asante indirimbo bayishutinze na iPhone kandi iPhone yarafu bisigura ko arafu urabimbwiye erega wowe bimbye sinavyemeye umuntu yabimbwiye ni arafu mbwana ega ile ngoma yetu hii tumetoa juzi tumeshuti pamoja na iPhone ega just navyemeye twari muri conference ya Christopher ago jendi arafu azana Bamso Noja mwige mari muri video bara shooting arafambira ati ngira shooting video na iPhone ndaharira hatsi umwanya mbona Igbana rashitse Igbana tanambya ati kutazanya matosi telefone irahejeje byose bisigura yuko twebwe abaririmbyi reka nise mu ruhande rw'abaririmbyi dushaka kuba tugendana ibintu tutazi ko bikomeye none sivyo araflo ntiyari kuri ama miliyoni kuri video na Bamso ariko telefone ye yarahejeje byose kandi wiravye telefone ingene yakoze ingene bacanze kala kumuntu atabikubwiye niyo kumera yaraje sinovyemeye asa nuribuka de kazi ni wewe Bamso yifata mu maso nakumbuka enzi zile wanoko urayibuka asa erega de cousin yari umuhungu n'umukobwa bara abakobwa babiri n'abahungu babiri ariko ico nkundira de cousin reka ndayikubwira Asante bazati ni giki Asante bazakanda ati ni giki mzee de cousin ntigeze isambuka ago niyo mugwi wa mbere utigeze usambuka n'icyo kwe ntabwo utigeze usambuka de cousin niyo mugwi none munsi bagikora amapati ya de cousin urabona muri my people love you this song is for you ijani yari party ya de cousin baje abantu bose ubona ni de cousin kandi de cousin none munsi iracase na equipe ya football ya de cousin kandi ikomeye bakuninye umva izina nigeze ryama ibikorwa gusenje bitabonetse the cousin yari umugwi the cousin yari umuryango uzoraba no munsi iyo arafla ari kararirimba dufate namye ndatanga karorero nariko umengo ni Israel nariko ndabwira umunsi wa friend of Amstel nga kuri Miki arafla sinzige mwabona ko kararirimba hari abantu haje imbere bariko ijyari the cousin ya vrai bagyohewe wallahi urukura tsum arafla no munsi na Bamso baracari kumwe arafagiye mu Rwanda bari kumwe na Bamso bamusagiye ngaba bari kumwe bisico bisigura Asante umugwi ushaka kumara plus de 15 ans ugihari utarasambuka kandi urukundo kwa kundi nyene na mwaka kabisa ahubwo na n'umwaka abandi imyaka 2 niyo ashaka kuvugana ariko niyo mazigi kinini cyane badasora indirimbo ya micro oya utamerega yarakijijwe ende Bamso mtamera kijijwe mtamu no musi ariko nawo kizori bisigura ko cyo umuziki musaka gospel gacecetse keza Asante gusimira Imana ko turangije umwaka neza ariko ndasaka batubwira itandukaniro abahungu barasa kubitubwira bakonse kubwira ko bari indirimbo zisa ariko no musi barinde gospel barasa kutubwira ndasaka yuko Bamso na araflo tuwapokee vizuri mutwibutsa karimbo kamwe muturirimbo twakera hamace tubakira asa urabona ingene bariko bariyumviye
turabe indirimbo kandi aba bose ubona n'abafootballer umwe n'umuhataka undi n'umu kandi bipanze arako bagiye bipanze urabona ko baryohewe mu kanya mu kibuga biraza guhinduka bose cyangwa seri ariko bavuye mu kibuga bwa bucuti buca bugaruka asa jamu nagenda kurana no mu kibuga urabona ingene bashaka kuba ngaha ana n'amajezi ni bashaka kwambara yasi umwe ni Lionel Messi undi ni Cristiano Ronaldo kandi rero Araflo ashaka kubwira amateka ya Barcelona wowe utarana kumenya Barcelona yasanze akunda umugwi wa Barcelona cyane Araflo nasanze kandi no musi barafite match kandi Araflo si wa muntu yakunze Barcelona kubera ngo Messi aragiye ngo acaye ba Barca no mufana wa Messi no mufana wa FC Barcelona ubwo ibiri mu bihe bibi abari kumwe nayo ameze nka mtamakunda equipe no munsi itsinze tuvuga duti Allahu Akbar Manchester United itsinze abari imara gusa asa uziko no munsi Manchester United isokera na Vitalo abantu bakabetinga bavuga ati Vitalo iratsinda ariko ibihe bibi bya Manchester United ariko je narababwiye ntusubira kubura umukoci ukirukana umukinnyi nka Cristiano Ronaldo ibikunda kabisa ubugiye kugwa erega nawe Rafa nubwo ari umufana wa Messi arazi ko Cristiano ari tete yes Araflo Bamso karibu sana stare urumva amajwi asa urumva amajwi igeze ahinduka barayakora atari sana Araflo Bamso duhe gata karimbo ka kera twinzira hama muce mudukubita Asante hama ce tubakira let's go bwira Araflo Bamso ndimba bishaje sizi ko yibuka natso kubita araza kwibuka izo ndo lugha zetu twache kuzipaka kutu lugha zetu za Kibantu yes sir izo ndo lugha zetu twache kuzipaka kutu lugha zetu za Kibantu come on yes I nyumbani ni nyumbani hata kama kichakani utupi mrago wako kwa godoro la jirani Walifika fika ya kusini wamezinguka na vuvuze lugha zetu za Kibantu zipojeze samanishi kama wewe ni Senegal squeeze hata padri mzungu anahubiri kwa Kiswahili yes Asante kabisa Baba God I don't have so much words ya kusema Baba God sikiliza nikwimbie huu wimbo it's all about you all I know isingekuwa wewe mimi ningekuwa wapi maisha yangu ni mikononi mwako Lord I thank you for all you've done Asante baraka umenipa there's no one else like you Bamso yeah come on Jiri waza kuwa Araflo ya biririmba wow Araflo mubitira indirimbo yitwa My people love you this song is for you Kaze mwese mbahuyohe na ndiyo bikora atari ami bro katoto katawatesa kakatoto kipaji ninacho silazimishi ni original arabasha kunchinege tapambana tumpaka waelewe mziki wanje ni man uri murijesha kubaze na mamaro wapa flow sauti kaliyo skiza ni wape flow jinako kadiho ororo katoto katawatesa kakatoto kipaji ninacho silazimishi ni original so bumba Asante tutarage na hirya no hino Araflo abamenyesha makuru ba B-Sports barako baratwumviriza baza tunamusingo muri afse match komeye na ya Barca ugerageze ngo ejo nguze base ngusesangure match baragutumiye muri B-Sports super faranyandikiye ati ndagusabye kandi bivugire kuri micro
Araflo ejo aze muri Sports avuga ingene urukino rwa Barcelona ingene ashoye kurubona na kibazo je ndi umunaliste akomeye super reka ndagutemo nimero ibindi murabivugana mu mukorere cover abantu bumve ko mutamba no muri Sports asobora gusesangura yes turi kumwe na Araflo turi kumwe na Bamso imbere ko tugaruka ku ndirimbo Asante ariko Bamso na Araflo bafite amajwi meza friend kandi amajwi yawe nigeze ahinduka zagumye kwa kundi nyene Araflo mivusauti babakiriya vile Bamso vile nabwira ikintu kimwe iyo ukora ibintu uzi harimo discipline ibintu bigenda neza cyane yes nuko gato mutubwire kubera ko no munsi de cousin ku ruhande rwanyu ikiriho nyuma y'imyaka myinshi mu gihe abandi baza imyaka 2-3 bagasambuka ariko mwebwe no munsi mu gihari tunaweza tukongea lugha zote leo uzi twebwe imbere yuko tuba umugwi icyambere twari umuryango rero biragoye cyane umuryango kugira ngo usambure kugira umuryango usambure biragoye umwe murashobora kutumvikana ku bintu bimwe murashobora kudahuza ariko nibisigura ko cuva mu muryango ndagwa akarero ufise umwana wawe ashobora kukugora ariko niwe muhindura urashobora kwihakana imbere y'abantu uyu si umwana wanje ariko amaraso agumara yande arayiwawe yes nico gituma n'umugwi udashobora guhinduka yes Flow akantu karavuze akantu niko ariko murakumbura vya bihe mwaciyemwo vya bihe ya stage akomeye za 10-in-1 vya bihe vya mise vivant uno munsi murabikumbura je namwe ndabwira mugenzi wanje Asante mukanya ati umuziki wari wa kera kuri mise vivant ibiteramo saa 6 wasanga huzuye umuntu yaragufana ukabona vy'ukuri ko aragufana uravye vya bihe vya the cousin nuno munsi nibiki mukumbura of course ndabikumbura à chaque fois iyo ndi kuri stage murabumbura umugwi wanje famille yanje the cousin Bamso Chanel Olga urazi iyo uri kuri stage muri un groupe par exemple umuntu wese afise ico atanga ku bafana ba ni ariyo difference kuba kuri stage uri umwe na groupe en tout cas ni difference nini cyane Bamso debuka igihe twaririmbana kera kuri stage benshi bako baramcheke ati aje kucheza turi fine mwana dukumbura vraiment ama Chanel nawe benshi bakora nayo kwa mcheka kusema kutokea na sauti yake sauti kadogo iyo ariko araganira n'abafani bafana muri ndoka sauti kako wanamcheka lakini yani tuitu kama uto mwana dukumbura kenshi hakuna possibility tuongeze tena kuwaona kwenye stage moja mkishare same stage Araflo Bamso na wengine kwenye kundi lizima la the cousin bon umuntu nga Bamso n'umuntu yitahuye nk'umuntu yakiriye agakiza najua Bamso nikimwambia bana mimi nakuhitaji tu perform par exemple Asante kwa show najua naweza kufanya hicho kitu lakini unajua dini nyingi za hapa kwetu Burundi wengi wanakuona kwenye show kama sio za yaje kuri muri show sha ni uyu ntaokoki iri n'inzoga vitu kama hivyo ariko umukuru w'igihugu agutumiye ugenda niyo mpamvu ari ikintu twavugana kenshi n'ubu kwasa ava yuko twinjira ngaha bakivuganye mutubwire difference iri entre gospel music na profane music normalement ikintu kiri profane ni ikintu kiri contre la religion rero ikintu kiri contre la religion ubu amipo nkuba DJ hymne national ni gospel cyangwa ni profane hymne national oya si gospel ni profane ariko profane donc kiri contre la religion niko twabifasha oya si
ego twabifashe ngaha mu Burundi mu bisanzwe ni ukutamenya nituzi profane icyo ari cyo tuzi gospel ariko je nawe urayiko byose ari ubutumwa bwiza uzi ko ariho indirimbo za gospel twibaza ko ari gospel mu gata ari gospel bandanye yo deba ni sawa ari indirimbo nyinshi uyumvirije kuko kubera ijya message twakiriye kera twumva indirimbo yose yarimbwe n'umukizwa ni gospel ariko gerageje kubiraba neza ubu peut-être kubera naronse chance ndiga ijambo ariho ibintu bimwe numva ngavuga yisi gospel iyi ni gospel ni iki ni ubutumwa bwiza none gerageje amipro ndakubaza akantu gato ombea adui yako aishi siku mingi ili utapobarikiwa ajione kwa macho iyo ni gospel sekuru wanje ahubwo numva yuko ni indirimbo uri kurapinga umuntu ati niratera imbere gospel ivuga gutya dukunda abansi bacu nuko twikmusengera abavuma rero wowe ugiye kuvuga uti ebana ombea adui yako aone kama ebana ibyo bikata byarakunze azione alipinga amipari utagari ariko usige ico kizo nawe bazanguye ni gospel n'ubutumwa bwiza gospel ni Kristo ni message n'urukundo jambo yigize umuntu abana natwe yadufiriye ku musaraba iyo ni gospel kugira twe turonka gakiza iyo ni gospel ariko rero ugiye kubwira ngo mbe aduye yako ngo akubone ko byakunze iyo ririmbi mama wawe par exemple iyo uvuga ko ari profane umuntu mama wawe kwe tuvuga ari message abantu kenshi turihenda ari indirimbo ndaguha akarorero pasteur asohoka kuvuga ati mukundane sawa basore muri ngaha haguruka mukore sawa ibyo n'umuririmbyi biririmba none iyo si gospel muga ni manuro ninga kujya ko muri eglise pasteur ashobora kuguhanura n'umuririmbyi nawe ashobora kuguhanura rero umuririmbyi wewe urumva musique ni moyen umuntu wokoresha kugira ashikane message nivyo de communication yes nukomeza indirimbo yitwa Asante ni indirimbo yo kurangiza umwaka Araflo Bamso ni indirimbo yo gushima Imana bivaye n'ibintu Imana yagira bakorera Asante kubera iki Asante ga Araflo Asante ni nkuko wejeje kubivuga umuntu aciye avuga ntabaciriyemo n'umuntu wo muri Sami wo muri Event Sound avuze ati ngwerega na Apollinaire kera ngo yararirimba indirimbo za Prof yes Asante nkuko wejeje kubivuga ni indirimbo yo gushima twa tunamaliza mwaka gisoma yo kurangiza umwaka ideaje uko turi muri studio twari kumwe na Bamso na Arnaud comme d'habitude tora tuba batatu presque iminsi yose muri studio yes bon ni inspiration yaje uko turavugana nitworirimba gospel yo kurangiza umwaka akatia ako cyamvuga negeza kuyikorana na Bamso hacigiye duruka gukorana ijya Mungu kwanza ndibaza Mungu kwanza kwanza tena njoo nyimbo ifana kufanya na okoka ego ijya naiso yetu tara yes yari bwakizwe iko ni before yani anishukuru hata mimi hata mwana ngapa yarikura nguvu nani za kwa no kuri YouTube bari mu buhinga bw'ivyuma ni baca baposta ino emisiri live kuri YouTube ariko mukaba baraza guposta ino emission yanyu gusa muze kwandika ati bitse mu ndirimbo Mungu kwanza ya Araflo yatumye Bamso yakiraga kisi gusa Araflo kera n'ama gospel yo ngaza ba Dudu ba Clark niyo yazinyumvisha sinabona arinzi It's namye ndabivuga mukanya Araflo niyumviriza umuziki kugira ngo yumvirize umuziki Araflo yumviriza umuziki mwiza Asante kandi Araflo cyo nabonye abasaka no kwiga uzi uko Araflo abantu babizi ariko Araflo yaragiye muri Soya Boys 2 Men of course Araflo muri Soya Boys 2 Men yaragiye kandi golden place aranagara no mu kibanza yaricayemo mebiri VIP muri BK Arena unarabe na video ya Boys 2 Men ya postinze yingene highlight
araflo arimwo nimbuza kwiraba kuri YouTube yabisigura yuko ni wa muntu arazi yuko ashoboye ariko arashaka no kubandanya araba no kubandi uragitahura aha muraja muri studio murakora indirimbo turakora indirimbo Bamso andika mistari yake kama kawa hariho n'amaide ya Arno since ko mumaze kuyumva hariho n'amajwi ya Arno ya muri iyo ndirimbo hariho n'amajwi amakri ya Arno yes bon ni naga challenge twahuye nako muri studio Arno maze kubivuga Arno ni gipinga wa mbere ebana sinzi yes gusa ni muri sens positif yes anataka kitu kizuri ashaka produit iri ifise qualité mu bintu byose mu matwi asito ijua towe yes en tout cas nakoga na vivre na experience nzuri muri studio muri yes muri studio na Bamso ni umwanditsi mwiza kandi cyane nubarandika cyane kabisa namwitaga lazima nimwita kimya yes munarandika kimya muri studio uramuherekeza arafo kora gutya egasani atakama anashaokoka anajua kudrage kwa joko kudrage badilikaji hata wapilizo hata wela abuda ila makianga ile moja yes ngoma tayari iko nje tangu mwaka 2023 mwezi Disemba. Feedback kwa sasa ikoje, watu wamepokelea aje ngoma yenu Asante? Bon, premièrement il y a si vidéo official ni visualizer ya video lyrics ko kera twazita gusa ndiko ndipanga gukora video iri yes n'aba dancers benshi kandi benshi cyane. C'est vrai bizofata amahera menshi uko twabipanze lakini nafikiri bitaendeka vizuri. Nipanga na Arno uyu mwaka bishobose imari ifashijemwo a chaque mois zo indirimbo shashi kila mwezi yes no mpango yani asa nabwiye ko de kazi na rumuryango atambwiye no kuhandika uzi ya mipro ico kintu muvuze ngo abafanzi bayakiriye gute mu bisanzwe gospel si kubera abafanzi gospel ni kubera bon apana abantu bose ubutumwa bwiza nuririmba ngo kugira ngo abantu bakumve ngo abantu bamenya ati uyu mutipa arakomeye uyu unye ni gutya oya gusa umwe gusa kuri rya message ashoboye kwitahura agatahura icyo waririmbye Imana igushoboje plutôt imushoboje akakira gakiza twebwe n'insinzi kuri twebwe niyo objectif rero si kubera ngo abafanzi bagere kuko mu bafanzi ba Afro harimo n'abamiziro yes harimo n'abayehova bose yego domenezos rero umufanzi wawe arashobora kuvyakira atabyizeye urundi nawe akabyizera yego peut-être ko yakunze indirimbo yego yes nukoreka dufata umwanya mwiza twumvirize ino ndirimbo ya Araflo ari kumwe na Bamso. Indirimbo yitwa Asante, ni indirimbo nziza ariko witwa Comes acha twandika tunawapata 5 kwa 5 usingene yanditse Asante ngo de kazi tuko juu tena tuko juu. Asante sana Comes, Asante Comes ramu nawe nyene ni umuntu muri de kazi Comes kuri statut wowe sera Marcelo ariko kibazo muri kino gihe yaruha kare sigenda mucako niruka. Yes nuko yemeze twumvirize indirimbo Asante. Turaza kugura umurongo wa telefone murazagira ico muvuze ariko genda kuri YouTube mugire subscribe, genda kuri YouTube mugire j'aime, mugire na commentaire iri kuri YouTube ya Araflo. Indirimbo yitwa Asante. Let's go. Bano basora ko biteguye ambaye n'amajezi imwe ambaye jezi ya Brazil abavu yuko ari abastare ni n'abakinyi umupira bakora bana mukanya gato cyo bagenda kugira ko musari jeudi kandi rero barubahiriza entraînement jeudi samedi
kabisa ahubwo tufise match dimanche sanga mtacheza na nani saa 2 za asubuhi wapi ku Asante technique mtacheza na nani timu juu inaitwa aje sasa abakunzi ba hit connection kwinzana ku buntu samedi muzogene mu dimanche muzogene bashikire kuri centre technique murabe ingene yaraflakina ku 9 ariko Bamso ari yakina hagati ari yakina inyuma no mu poliva rega Bamso asara komeye ku munsi arashaka grand entraînement start akava muri Yanga akaza kuri Chamusara akava kuri Chamusara akagenda gukina match kandi rero Asante ubu n'umukocha nabonye ariko aravyiga usa lisansi yahe ni licence de yani de grâce route urakocha equipe ndacyari mu underground direct ariko uruzoduga ariko araduga n'ubundi urashaka kusa licence de kocha wa equipe kocha wa mbere akagushima akavuga ati shaka kumbera vice coach kwamaga sinabonye nze kama Savo Steven naone nafise de baramutwe mu Steve twariganye mzee ariko mu by'uzokocha zose uzabwira ntuzogira indoto zo kocha Manchester United kandi ni profile kintu umukocha azokubita n'abajure akaze cyane ingumi zwazimu abakinyi banje ariko Bamso no muri leader mwiza no muri leader mwiza Asante umuntu ashaka kubika ibintu bya equipe imyaka 2-3 igahera 71-10-00 hamagara aganira na Arafu na Bamso bari hano asubundi umuntu akunda Messi ategerezwa gukunda Brazil kuko Brazil ni equipe y'abantu babaza umupira na Messi nuko nyene kamengo gusa ivyo ni vya kera amipo football yarabaye revolution ya football ubusi Brazil gusa bose barakina ariko ndakubaza akabazo Messi uramwemera shaje na mukinyi ndabona ku isi akina nka Messi Ronaldinho narababonye bazidani bose narababonye muga Messi nanagira uvuye ko Messi asomba Ronaldinho Messi Messi ni number 1 Bamso Sambla uyu uri umufana wa Cristiano ivyo bintu uko uravuga niyo waje mu gukuri Cristiano nawe narakome ariko gusa sha yaje habi kweri kuri Messi arakomeye cyane urasi différence iri entre Cristiano na Messi urayizi nuko umwe yarabirondeye undi yarabivukanye ariko urashaka kubirondera ugasumba wabivukanye Cristiano n'umukinnyi mwiza talent inné bro ni inné tu Cristiano n'umukinnyi mwiza gusa aho batandukaniye na Messi Cristiano yaje mu gihe kibi mu gihe cy'aba Messi yaza mu gihe cy'abandi ba Thierry bande hariya yari gutwara amatrofe menshi uzijambo nagenda kubwiye ushobora kuba waravye Ronaldinho usinziriye Ronaldinho uzi Ronaldinho akina umupira wa spectacle ariko wo gutsinda Ronaldinho arashaka kugutera na roba nka zitanu naco akayikongera ni kumwe kwa Robinho ariko Messi akina umupira wo mu mutwe akina afise objective urabona Messi uzomurara match yose ayikina mu kibuga aguma atambuka araba hirya no hino araba hari vide iyo ni intelligence ya football intelligence no kuraba anye ujya mu tipe ari faible uzose umupira ndawucisha hamwe uzi imyaka Mutamasi R7 yaturokoye muri Champions League finale siwe gusa na Ramos Ramos ni mubibagi Ramos ndamukunda cyane Ramos cyane gose niyo mpamvu nanjye ndi Messi mu muziki yes umunyanyi ku murongo wa telefone tumuzane twakira abanyanyi batatu gusa allo yes Tiger koresha umwanya neza Araflo Bamso bari ngaba baze bana jena nifuje ko amuta Araflo ego yarakoze cyane Tiger Asante sana yamaze kuva ku murongo wa telefone Asante reka tubareke baje muri entraînement Bamso akajambo kanyuma ku muntu yareka arakumviriza muri hit connection jewe akajambo kanyuma novuga uzi kera tugikura agakiza bakatwigishije nabi batwigishije yuko agakiza ari uguheba ivyaha muheba ivyaha mukizwe ariko mu bisanzwe agakiza si uguheba ivyaha none ukizwe ivyaha agakiza
ubanza gukizwa kwanza ama imana umaze gukizwa niyo gende iraguhebesha ibikugora kuko Kristo yavuze ati nimuze abarushe n'abaremerewe sawa Kristo niwe buruhukiro yavuze ngo muture imizigo hariya mucemuza oya nimuze genda baruhure nije ndabatura iyo mitwaro yanyu muyizane kuri jewe umva twese turafise ibitugora rero nimba dufise ibitugora nibitubuze kwegera Imana kuko Imana niyo idushoboza Kristo niwe akiza Kristo niwe buzima uvuge amen rero ijambo ry'Imana ivuga iti muri Jean 3:16 kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wawe w'inkinege kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi ahabwe ubugingo budashira urumva ikiduha ubugingo budashira no kwizera Kristo niko bakiza umaze kumwizera ubukijijwe nawe mutipe ku musaraba urabona ujya anye ntiyarinze gutura ibyaha byiwe yarizeye gusa acaronka amahigwe uno munsi peti yangu ndakubwiza ukuri uno munsi urabana nanje muri paradiso Asante sana Bamso Pakoze Flo Asante merci sana kutwibuka bon babandanye bagira subscribe kuri channel yanje na kugira j'aime partage kandi babandanye bashikira umuziki ndundi ariko mwarabibonye 2023 ibiteramo arafle yakoze mwarabonye vy'ukuri yuko yabi ibiteramo vya live arabishoboye kandi cyane 2024 rero mu Murunde k'ibiteramo vyinshi hama kano karimbo tugira duhereze ko kanezereze uwitwa Mama Rose ngagara quartier 9 ndazi yuko Asante umufana wacu wa mbere Mama Araflo yitwa Mama Rose aratwumviriza cyane gose no mu ndirimbo ma people haranafatiko sakubaze na Mama Rose na wapa Flo tan ugiye kwa Araflo ari mu quartier ne Asante usanze atakintu gihari bataraja gusuma bafuma baguyicaye ariko kagenda unyoye Mama Rose cyacyo kidahari bagenda kugura umukade bagira gufungura sema bagira ati rindira gatoki gashi uyo niwe Mama Rose umuntu azahura na Mama Rose Mama Araflo azobahuye n'umugisha Mama Araflo akarimbo Asante nakiwawe turagusimira ingene wabanye natwe imyaka yose ariko turanagusimira ingene wabandanje uha uburere bwiza umuhungu wacu Araflo yari hit connection Asante nitwa mi pro abatumire yari Bamso hamwe na Araflo thank you bye bye.